Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inte ikanbiag ita, ket naggapo, iti pagayam tayo ani Shirley, ti Pangasinan. Kastoy man ti linaon ti surat na, Dear Mr. Lonely. Agyaman ak no may sa daytoy surat ko nga iba sayo dita programa yo. Wenno ikanyo iti biyag dita programa a Mr. Lonely. Siak ni Shirley. Katag parparikutak ita, gapo iti aramid kumatlaeng. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan, nga impatulod ni pagayam a Shirley, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na insan, Shirley. Talaga nga gayata ka ni Roldan. Idi pa'y lang akras ko. Kat amom, iti ka nito nga agaram kanyak, sumbata ka dagos. Di nalaang mo. Nga oray siya kat agayatak mat kini Roldan. Huy insan, dengdengkam ka niti bagbagak. Ay uwan insan. Dengdenggak. Anya ti makunam. Okay matlang ni Roldan na para kanyak, mabilang? Kuha. Uwan na. Ay na, agaram ko man kanyak ni Roldan. Agaram ko man. Api nga tadyak makaturog. Anyang matan. Talaga saan asumilan ni Roldan iti panunot ko. Anyang matan. Agpada kami pa'y kinidina nga agayat iti may sa lalaki. Ay, siyak la kuman ti arman ni Roldan. Siyak la kuman. Ay na. Ti cellphone ko. Kita man tamaan. Ni din. Hello? Arabin, ngam imawag ka pa'y lang. Saan ka pa'y anak katurog? Kitni, alas 11 iti rabi eh. Insan, kaya't ko lang may padamag kan ka dito eh. Angam sorry no nadisturbo ka. Kaya't ka lang nga padamagan. Ngamin, imay itay ni Roldan kat nagdaton. Win insan, katamom ka di? Sinong bata kon? Anya? Win insan, sinong bata kon ni Roldan? Nakaragragsakak. Sige dadya lang ti ibagak. Bye. Maturog ka, ninsan. Sinong bata ni Dina ni Roldan? Kaya't nasawan. Agayan ayatan. Apay amulmulagatam latanday takanam, Shirley. Apay, di ka ba't lamanganan? Ang nga Rod, nag-imas-tupay dito si Dan. Hoy, Shirley! Anya ti mapaspasamak kan ka. Kuha. Awan na ng tatang. Apay ka di aya. Awan na ng. Sige. Mangan kayo kiti. Mga anak tulad ta ng mabisina. Sige ta inak pa ijay silid ko. Shirley, ikang kay tinalom apapaya kan naloom nga abukado. Ato yo. May samat a basket daytan, Pablo. Nagadon. Para ken kadagita, Shirley. Agyaman na ka. Awatek dagita a prutas, Pablo. Ngam di na kayat asawan, nga aklo nagtidat-daton mo nga ayat. Maawatak, Shirley. Ta saan mat nga inapuraan dayta. Urayak nga agrusing ti panagayat mo kanyak. Iso nga agururayak lata. Uwan, Shirley. Nakasagana akong aguray. Sige. Addakan ka dayta. Unay kamatan, Shirley? Apay ati kamatan umumay ijay balay. Sana bali ate may kamutan. Aywan gayam. Natulagan ti kalay sa amin ni Roldan. Imay dandimanon. Ha? Wan. Kat
Si kanto ti kang runaan nga abay, ha? Siyempre. Sino kumapahingay? Sige. Day talaga yam. Apekit tinasan. Ay, nagyaman na kinsan, ha? Aywan, sakbay ti kalay sami, at damaangay aramrambak iti balay da Roldan. Kat inton umay asabado daytan. Ha? Anya aram rambak. Kasangay na ngamin. Kat ingkadeng may adwa nga agparti tayo, agparambak tayo. Kat awisan mi kanu amin dagiti gagayami. Talaga? Wen, isong umay kanto, ha? Saan ang mabalin na di ka umay? Berto, Kitaam ni Shirley. Nakatugaw iti sirok ti kayo di taparaangan. Naunag ti pampanunutan na. Huwag nga roda. Anya nga tayo ti pampanunutan na. Asit gaman lakay tain kakasarita. Madlaw ko ngamin itaken kwa na saan ang matagtagar ay. Madlaw kumatday ta, bakit? Ngam di naman lay baga no anya ti pampanunutan na. Wano pakariribukan na. Iso abay amlata. Umasidig tulat ta, no talaga akasapulan na titulong ta. Huwag matkit di ah. Saan mat siguro ang nadagsan unay ti parikot na no bilang. Tano ko man nadagsan, di nagpatulungan ka data. O sige, uminom tayo lata. Wala, Ado ti ginatang mi ni Dina nga arak. kaya mga lay. Shirley, di kagbabay na. One Roldan. Hindi nakpakadanagan. Oh, adto yan ti pulutan tayo. Yes, O insan, uminom ka lata. Sige. Happy birthday gayam, Roldan. Pero dan. Agyaman ak, Shirley. Ipagkunam ka din kininsan ko. Naipagmumutin na talaga. Un gayong man niya. O sige, ipag Shirley. Oo, sige man. Mangan ka no kayat mo ti mangan. Ado ti naluto. Ado ti arak no kayat mo ti uminom. Sige. Agin babartya ka. Kat idumog kunto dito ilamisan. Roldan, Kampay idi. Jak kabailan ayawit ti bagi. kami Roldan. Makaampun to ditan. No anya ti sumaruno ang mapasang. Maminsan tumalay. Inutin nga agpakada dagiti daduma sa nga ili ni Roldan. Uminuma. Ngamjak ka doon. Kat apag isunto ang nakaturog ak kampay idi. No awanin dagiti sa nga ili. O insan, okay ka kadilaan mo toy? Ah? Okay ako lang, insan. Nabartat kan sana. Saan, insan? Sige, mapangalatay tayo ni Roldan. Taasikas mo niya dagiti sa kailinan. Okay. Panawag ka pa nga ron dito, ya. Aging babarta ka. Kat idumog kong itinamisan. Inton madamtama. Dumog mo ni Shirley, itilamisaan. Ay na, nabartat nga rodan. Di nang samutan ka balan ti bagina. Bayamon, magkateklangan taipan ko iti silid. O sige. Ay na, pasensya ka lang na, Roldan. O, ala nga rodan. Itulod na ko ni Jebalay. Agsublikan tulangan kalpasan na may tulod na ka. O sige, sana bali. Tasidag lang mo ti balayo. Agi na sidag tayo matlaan. Iso nga, Rod. O sige, umay ka nga ro dun tayo tulod kan. Tapno makay na nakamutan. Adda ni Roldan. Isa tinangilukan iti rito. Aging tutulog ako. Al-alaon na ti may sapay nga ulis dito kama. Roldan. Bimangon ka matan, Shirley. Alag lang ta ekstra nga ulas. Tamaturog ka kaya pa. Saan? Dito'y ka na maturog. Ha? Oh my God, Roldan. Roldan. Inarakop nak. Maturog tan dito ka, ma'am. Oh my God. No kastama ng tiryang. Talaga gayam nga agkalaysa ni Dina nga anak mo. Wanduray, agkalaysatan. Aya. Ala. Kat kukwamin to ti may sa ababoy. Ay una, pagyamadan biday ta. Kat si Kangay, kaanumot nga agkalaysa ni Shirley. Awan pa'y matibag bagana.
Nga nga iti amo tayo nga amang sumarunon tumatan ka ni Dina nga anak mo. Saan adakas Nagsaya at kat kumaan tapno maaddaantan iti apo. May sapay abulan ti urayan ta. Sakbay ti kalay sata, Roldan. Wen, taurayan tatay kabsat ko nga gapuy di Spain. Apag iso. Agbakasyon. Iso ako na nayuray takan ko na ti kalay sata. Tapno may matangan namot. Sige. Agsakit ka no tinakom na, no agkalay sa kadyak yuray kan ko na. Buwan nasaysayat mo't laang no may matangan na. Naragrag sakto pa'y ati kalay sata, no kompleto tayo amin. Positive ti pregnancy test mo, Shirley. Ha? Doktora? Eresitaan ka iti vitamina para itim imatam kan para matankan ka. Ha? Uwan, doktora. Ito no maya bulan, agsubli ka diti klinik. Ta-check upan ka manan. Uwan, doktora. O sige, mabit lang. Eresitaan ka iti vitamina. Anya? Masikog ka. Kat ni Roldan ti ama. Uwan, nana. Kasano nga napasamak na ita? Kasano nga rod itan? Anya ti aramitan tayo. In kayo kumakasarita daan ti teriyang nanang. Tasaan kumaani din na ti kalay sa ni Roldan. No di kat siya. Gaputa masikog akon. Sana mabalin! Sana mabalin na ito eh! Diyak itulog! Ko, Pudno ka di asik ti amati sikog ni Shirley, Roldan. ko, Roldan, nana. masikugan ni Shirley. Iso arumbang nga iso ti kalaysam. Tata. Saan? Diyak itulog! Matuloy ti kalay sa Roldan! Siyak ti kalay Sam! Himay kami dito'y balayo, Roldan. Tagsasarita tayo kadagiti dadakkel mo. Tata. Anya ka diti parikaw kamsat. Masikog to'y anak me. Kat ni Roldan ti amana. Ha? Kapulon. Umay kami makisarita kada kayo. Arumbangan ni Shirley ti ikalay sa ni Roldan. Gapota masikugan. Unay kan aya Roldan. Anya da ito'y ngay nataramid mo. Ala, ikalay sam ni Shirley. Song batam ti inaramid mo kun kwa na. Ngam tidakas na, numasikugmutan ni Dina. Saan, tatang? Nukasta na raod. Ni Shirley, ti ikalay sam. Roldan, amok ani di na tay ayatam. Nga magyaman naklat tatasyak ti inkalay sam. Tinakdaram tinapasamak kadata. Anya nga rod ngay. Pinampanunot ko ti pas ngay mo to. Kat impagpagapukkan ko na ti panangikalaysakan ka. Agyaman ak. Kat ipakitam ko makanyak. Asa anak anak bidot anang ikalaysakan ka. Wan Roldan. Aramidak ti amin tapno naragsak ka. Ada maangay aramrambak ije balay da kasinsin ko adunata dita kabangibang a barangay, Shirley. Hintay to ko ba? Kababain no da tayo laang ti awan to ijay. Wan nanang. Dangata di na. Mapanda nga tamat. Sigurado ang mapanda Tarumbag laang mat nga dada. Agbalik bayan nga bintay may sa akabsat may. Tay buridak may. Agbalik bayan da amin asa nga pamilya. Kat mangangay da itiramrambak para kada tayo amin. Sige nanang. Dumaray tayon tungarot. Ni di na laang ti awan dito. Di na kano kaya ti dumaray. Talaga agimuran kanya, Roldan. Bayamlatan Anya nga rod ngay. Nasaktan ba't iti gusto Roldan. Mawatam latan ni Dina. Kaputa oray si kasiguro ti adda iti kasasad na ita. Talaga agumura ka man. Masaktan ka man. Wan. Amok tita. Iso ako yugan lang to. Taing tamakisarita kan kuan. Agkidawak iti pamakawan na. Alaw ba kayo? Ito, sumangutan dito lamisaan. Sumangutan dito lamisaan. Ala, umay kan Roldan. Sumangot tamatan iti lamisaan. Saan nyo na panunutin pwede tabanag?
Awan kanya akong dayta. Agyaman no napakawan na kami insan. Nangro na kanya. Saan nyo napanunutan pa dayta? Nasayat nga ron no kasta. Ura siya. Pakawan na nakmat, di na. Napakawan kayo. Oh, Roldan. Si kamat gayam di masabat ko. Papanam, di na. Adala ang gatang plitoy ili. Umay ka, intag merienda. O sige, mapanta. Okay, mapantay ti sigod na papapanantay di. Ije ti pag meriendaan ta. Anya da ito atex ti karuba mi. Nakita na kano dadi na Roldan iti may sangis na kaos ije ini. Agsarsarita da kano. Nagmayat kano ti iisuman dadwa. Anya ti kayat asawan da ito eh. Di kagatap iti sa bali, Shirley. Iti panagsarsarita mi kanidina iti may sangay snack house. Binagbagaak. Impakaawat ko hosto. Arumbang asika ti kalaysak. Gaputa kasapulan na ti ipas ngay munto. Kasapulan na ti may sang ama. Roldan, Nagsangsangit. Ngam ko na ngay karigatan na alipatan ti amin. aklo na ka nagbitutak. Ta inagaw ka kankwana. Ngam nagpakawanak kankwana. Kat napakawanak mat. Nupay kasta. Maawatak lata no apay alikliklikan na ko ni Dina. Saan pa'y anagbaaw tigura na kanya? Si kalata ko man tagpakumbaba, Shirley. Wan Roldan. Agpakumbaba aklatan. Ha? Ni insan di na ti masabat ko. Ha? Nagsubli. Kat magnan iti bangir adalan. Kamakamag. Dina! Mabit lang! Saan ka kaya takasarita? Isabi na kasarsarita! Kagurgura ka! Mabit lang, Dina! Pimanawan. Kunak no napakawanak. Ngam kagurgura nakmatlata. Aging gayta, Mr. Lonely, kagurgura naklata ni Dina. Saan kon akasarsarita, tadinak met kayat akasarita, ngem kanayon amalaglagip ko. Tama di met nga minakitaan, ada kami nga agkasinsin ket aging ginura. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti surat ko. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyamanak matiting ka panagsurat, pagayam a Shirley. Managimula iti sakit tinagam ni Dina akasinsin mo. Ngambasol mo matlaeng no apay. No pa'y kasta, pagitaam lata iti nasayaat ni Dina. Tadumteng tumatlat ti gundaway, ngag subli ti sigod alangin-langin nyo, ngag kasinsin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Shirley ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your nose kanin surat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kan itimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika June Ribotazo.